Betuneo pal epta hicho shakune ring. Haning ni siunin yung spinga mo ni yung spis kong wala so al pop ti shabe ba shun shanian kuy ikti no nish de chik telan yoki hak ispi pa so oshimi cheyo cheyabe chalingak tila shol epta ayatut na hunah pu shayan shangeno chik yawi Yech awino chikti choka no hunah pu yab etse chuyok no hash kamikau kulch an habeni Hunun tsay gini toks mamnach huneni anchik yulko komte shol qeptach hano shkolwi kohingya katstapniya yahbil shano Hunun tach ngechus yachnya yohya no kat yini tohya no yulyatut Kautelan shakanoh no chik yatut na hunahpu Tong ech kahtalos kul no yek toh yulko komte shin chok piskul al yin yan mano katstuki no yoki Hunesak alila el swayang na hunahpu shape nah tamachunuh no chik awi Nanan ngitsech ok nah yubing no yung esalakang no uneksha katyok no pitno Sha na yita no yaha marscha no Tsete yeinish techchik shinach matoche oche tochshol qeptach Yutu shok nach hunach putzoteloch bochsmam Hak tushustoya och nach shol qeptach yung espech solash no nish techchik Yet kaunacha yekang no Shtang shaytich no Stsep yaytich no yung sat nach hunach pu Hun shasak alilshin Shayan shangeno chik yawiyin tach yatut nach hunach pu Hak tushuyeltich nach yilnoch Kautzalal al yekanoch nish techchik Shayan shangeno yawikanoch Hak di sini siunin khap ni sana pasing stang bal ni an kuy iktidi ya hayil al khini pasilton ni an kuy wabal chaling aktila sunil nis techno ay shol qeptah machiet wano khini tokhno yul khatut hash kamich okoh piskul al yan mano yil al kochumni tayatut no ha shol qeptah lah ay spit no shlotses pano och chip no tachaltu nis tekhunin shal pasilto tayet kauche ile ba Kauche tange ba, hilwech ko ba. Sunil makchiu kano aktu shuslawi kanok ting kri 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 kri